Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ha ka step ngap jo ka pratrik unai weng arjar arpuar ka ding kala pamdu e ka yeng jo ikong merita thaba ibasong basa hanong mensong dong kamon ka jingja ka dik wala ja ka por ar baje tam e ha ka ni ka jingja ar ngot kila mensau bat we na ki bela mensau jor udai ba Joseph thaba u samla badang khat prasnam karta bat mentau don ha ka jaka sumar ha ba yekren bat ki bah yeng hasam kumju ru bat kinoi lam shnong kila pentep ba marsen yo i ya ka ding ka balas dang ban kelang mar kila pentep shiki pulet pelep ding bat klem de pen slam ki pulet pelep ding ru ki lapoi ha ka ni ka jaka hendrai kim shimla yo lat ban penlep ya ka ding namar bakat nat MECL kampat ot ya ka boarding kila keno baka daw ka jing englot ka yeng ka day namar ka jing penslam jo ka MECL banwan ot ya ka boarding watla kila de pen pentep ha ka por ka babiang राति अरे मोमबत्ती जला दिदी यता गर्छ या बाबु लाइट भी काटा नहीं ये बस नि ऑन करने का काम था नंबर भी अंडे सब करे मैले फोन Ding. Dengan ni saya lain tadi tu. Terlihat ding gitu. Dah bawa tu sini dah. Siang Ramadan nanti juga datang ini boleh siang.
masa awal kita dan arngun badi medu janga badi para kentai ibe badi persa arngut persa ibe tilak sistem juri dan mentasya hospital dengan sumar te kejingja kumba ayo kubor kumbala ar phau arsiting tu kubor bakaja kan ya kejing lut te kumba email la baro hangni lut la ing la bisa ki kuat kisla ki baro la ing lut Tom tahim dah pemensau te iwe i menskantai medu tu la mensau iwe te betu bas tu bakadu ba mensau jur tu mentau dan ha ICU ante ha meni ni kong yalam ha nigrims ki ong na shu tingi la ra no sha super care ste ide sinrang ba mensau jur ila khat prasnem kertawan ta bala mensau jur te medu te la kod yaki sanpo snem Hi kilai awan ni men step ru te ngadu menin natu menadu bajam tu kilai dan lang hi te hadin te ngila phone ki fire service ki benwan kilai wan te plus pat masausi pa kalong tang khadet ba MSCB ma ka slam man pon ka kali ban pelip ding kala poi ma ha kajing kalaj mio pelip kiap sangi swashpang te ka turu khadet mo tingi da phone dei don bamra don bara ki ong ap shpang shpang Gila pelip tu makan nukanur kamnep tang ba ab yaki ruka sa jur susu shadu sini seneng tai sedang namar ni na pedeng hi kamera ni na pedeng sedang nang tu hi ha jing syam jingi bakit kamdong ni ya mayo so ini khubor la arduna te habang iwan hang ni ni ab ka fire brigade ta di bakno ya ka kawan ha kapor ke babiang hendai banga ngai rap lang ban penbe itu pai utu nong spray ko ka shot lang kalat dan bak ubrat no pai apa ma kawai ngida phone sedu sya MSB erok kim dan response era raja baka tu kapor baka biang kam respon jo ka MSB MSL nong kam jenda long dukan ni kan niru na kaliang jungi kinong kit kam dong jong ka dong hi ni program jor ya ka MSL haduk bahkan sa long haduk kan ni ndai kam dai ban long haduk kan ni ningkong jing sya ka fire brigade kelapoi hai por babiang Hi nak kalian kadang hi teng tempat kucing sosi mah. Kayak ba impul perkat bahkan jak ni kucing jak ni. So kalau kejar por seteng mian seteng sinya ke berba bro hi layat ya. Kat bangin dia mi kat bangin ayuk kubur ngida poy yang ni kading hi kala lamun ong sipawa ta kala bam. Hoi kendet kadon hi kucing bakla. Hang ni yang tai nak kalian jong ka MCL ru kendet. Malong ong the fire service ru kilaiwan hi kapur bade hi tang malong ini akran pada kata kalau bah long beri memberi tak dan hi jenah ni tai hi tang malong ka balong tang kendet long bah jen bak dak poi kha kapur ka babiang ti kan jen kanum jar kan ini ka blah he kan nan ban ni akran hang ni umyo su tak belum berlang tang iwi tiar ru kam tam kikot ki badan kam buat ka pisa pilai du ka ba bu pan badan kam hi mah pisa pilai kikot kisla tiar gitar kabangi hidup mana kebasa hi katiar sa stok sulai dia keren di sah di te baru hi te la du hidup diken yang sibu tang ta hi ken long ba nak kalian kadong ting pa hi jeng sosi ya kini jeng jah ba jah dong tamang su kermen pada ka ba nak ibor bahlor kin puli kalat nanti ba kumno ba ken yarap lang hi kini kelong yang nawa ngine keren dulu ukun kat du jeng i ba mensa menta dan po sport gear kat kumuji kubor jeng i kadong nyusan persen e kamet jong u kalaing ti kadang gijing so bapliu don hapne gijing stom wadi kemiru aga jing lumwir aga jing mare sun musneng lakum hab ladi hadu baka clear ru ilam sa sidon bok ba kidon ki khunrit ru tang ba sidon bok bangi layo ban penkiar no iki ki iskar man na katahi ba kibor ba halor mo dakin don kono kalar galanti ban pli lang mo ki pli ni ga banirap lem ki ha kini ga hakani ka klimat ba jagani jing jab susi to nak kalian ka snong hi kon shap ni pan pau ke jing solam nak ka yeng la ka du ni jing e ka bari ke jing ing ka yeng ni ka miet menem step ka por komba RJ te ilawan kedua iki long yeng balong ar long yeng iwe di trayeng iwe di long songwai bakadon komba atli kidukan ba ai hang ni te nalian ka snong hi hadir pelayu jengtip, nak yuk jengtip dalam step, dari nak yang kadang marmar kalau mare uat masenja ke jengjang menen, nak orang syab lawan berpentip sekian ket kamdong, apor kelawan sini kadang kejeng spark jongga kerja light hang ni,
ki leading ke bami nak ki elektrik dia tu kapur la ada jikam ding belum malah te la petip uat ki ka fire service hot ilang fire service la respon la poi kham koloi dei bak susi kalong ban nak liang jong ECL ha la petip yaki ba kinwan marmar khang ba nyop flip di kalaj ka bala don ki spark hang ni po kayeng handai ka khamdon kanu kanu respon nak liang jong ECL ti nak liang jong hi pramjur ECL ba Danish khmat la da dei bala kloi ba flip menen le si kanam ja ki jing he ka ding du kat ni ba ka jing slam jong ki le si klap pur ni ka ding ha ko la ora ki jing ing jong ni ki yeng bro gawi kalau du ni ki long yeng ba rieng kim don watang ka jaga song ka sa jong ki ni ka pur ha ba ki la ban song ni ki yeng jong ki para marjan te ngai khublen ki marjan mar paru ki bala ai ki yang ki kamon banyarap ki long yeng hot ke bangi hi kan ya le si pi fly i ba jing julor ka yeng kolong bala julor baro hi ka yeng bat ke jing julor kolong ba iwe bla kham sau jur di khun tu ni trayeng di kong thaba ka ba 40% la ing kamet ki jong i ba mtai don ki jing semar thi po supercare hospital bam sau gi don ba kham sau ya di tai khun iwe ba don ko ba apo ndrus nem ye ba 40% ki jing la ing ka kamet ki jong i bat itu ikebe imidu la don ki jing sitam ko ba mulmala kam dadi pat bal kham ya Jang masung sui tingim simla men poi ke puar ke babiang tingil lawan poi mentang layu iya ke jinge ke ba kene ke yeng semai kendu kini ki arti ki long yin tingi aku beli ya ke snong me ke lakit kya ding kong nang ta dong ba dong nang ni ke dong ru lakit kya na du sedang men pet nang ta ke jinon kam ban layu iru ba ngila phone ru sha ke office jogi video na mo pat du lawan gram sabak lawan la le ya ke jurip bar khoit kumno ban a jing rap yaki apo ke jing kum ni ke jing ja tinggi don rugi nak kaliang juga polis ru lawan ut baro benda investigation tinggi nak kaliang ke jonga hi immediate relief ngila dapat ai ki ke ba ketang benda ke jinun kam jago benda immediately te ke baidei pada hadin ke bagi nepet ne kat lang bagasnong ya ke jinun kam ke bagi don kam ki hadin habut te nak kaliang ke jongi mentah hi ngila le hi nak kaliang jong ka Facebook video naga office jong nak snong office jong ki polis pada kaliang ke jongi ru kum UMLA bodi ben pet ben mi ya ke ni ka constituency ila dei ben le hi ya ke badun kam nak benda ke jingi rap ki mau kene ke dei ka tang dai immediate relief ke bangila le mentah tingla ada ben ya ke ibada bangila banyarap ya ki ni ki atli ki longyeng ki ba syam ya ke ni kalanot buat gitu ibu mensau nagaliang jong ka jongi bar bukila ra yak i mentah jepo ka supercare hospital tila dangi i condition jong family kalong ba hai ki wan siu ya ka by hospital magdi beri beduk bah te haju ka poru ka tu ka beches kat baga gidon ru ka turu ka laing lang te mentakin ai ne wan siu ya ka by hospital te mentang-mentang tang sudah keren ya i Dr. Andres bedi medical superintendent jong ka sibil pengalong ya i ba in I admit no hang tu kenang ba kilap ban ai ke jingirap kam bah nam ta jongki